Dapuk. Idah-idah laku jag ngurtang liak nakajani. Ado ngeraosang kene. Ado ngeraosang keto. Jen kaden sajo. Tuah tenak kewah sajan. Walau bengitungan nemadan saso-saso kuno. Apa buen saso pengliakan. Misi rawas pingit akno. Aja wero keto. Sangkan kewah ngalihane sajo. Jani dadong coba masih nuturang. Apa nemadan liak? Apa nemadan liak? Tuh nak melenan tuh. Ada kerawas liak. L-I-A-K. Ada madan liak. L-I-A-K. Jene benar. Bukan dua benar tuh. Apa kerana keto? Ane rawasang liak tuh wantah ling aksara. Utawi lingih aksara. Melajah karena kemalu sasro-sasro tamu. Melajah karena madan darmo-darmo pengliakan. Sake walau lian. Sing benah pejalan itu. Lempas tekenang sesano. Lengo tekenang rawas-rawas sasro. Awinan rawasang leak. Leak, lengo, aksara. Okno matene leak itu. Sujatene sasrane nak leak adane. Ane malaksano to madan leak. Oke dot. Mangken ane raosang dadong apa? Boyo jawentan sios. Wantah leak. Puniki boyo jo leak. Oke dot. Waning sane dumunan dadong sampun ngewedar indek leak punika. Sane ngai aji wegit. Ane madan ponestian. Ane madan ngai penyakit nika raosang leak. Ane malaksana puniki madan leak. Sasro ane pelajir madan liak. Oh keto dan malu. Kay maon dadong banget nuna sinampuro bajong ring ratu idodane sarong sami. Menawi teiwang antuk dadong raosan. Petan manut ring pikayo nang idodane. Dadong wantah nguningang cara dadonge keton. Wireh cara-cara tenak liu, cara ni, cara to. Nak pingit sasro to kewah ngalihane saja. Cara ngalih lengis dinyuhe kita abotne. Yang sing bisa mesang nanusen munpunin ngelalo sing bakat suk semanen madan sasro tamu neto. Enton kewahne nah mentetegar masih dadong uturan. Ane madan liak. Niko sasro utama madan lingih aksara. Ngolingyang aksara niko ring ukodane laris putar laris panasang laris pasuk wetuan kesuang kesisiang unyang dasar aksara kenton yen liak punika sanetan pagah laris mlajen liak punika sastra pengliakane punika Niko dadon dadene prasido lantas yo ngai sakit ulian pedih ulian gedag ulian iri nyalanang lantas yo aji ponestian utawi aji wegit nah nyalanang niki pemadan leak adong mangken nyontohang puniki Wentan cerita-cerita sane dumun. Sane kawetne wantah utama, sangkaning momo, sangkaning iri, sangkaning pedih. Meseh dados leak. Edan asiki wenten cerita balian batur.
Kengken cerita balian batur niki. Sakti puni balian batur wireh boleh penugeran ring Ida Betari Dewi Danu. Penugeran niki muasto bintang kumangmang pacang ngalih kelepasan. Sakewanten gelis sing cerita wenten pemargi puniki. Pianak-pianakipun medagang rika ring pekan jawune. Raris kedalih pianakipune medagang bejlemo mawenan lantas si balian batur pedih. Ngai lantas ia gerubuk ditu di desa mengui, ditu di pekan jawune. Nah kenten dasar nika awenan liya kepunika meseh dados liya. Awanan yo ngai sakit. Oh suwireh yo ngai sakit ngai gerubuk nika awenan yo dadi liya. Wenten talar cerita puniki I Gede Basur. Wenten kesaktianipun poleh penugeran punika Hanemadan Bajra Kalika Hanemadan Ara Sijomayo penugeranipun talar penugeran punika wantah penugeran kesukseman kemawon sangkaning ngulurin kenah momone punika. Pianak ni nagih nganten ngajak Niluh Sukasti ngelamar Raris Si Gede Basur mereka ring Karang Buncing. Oh ngalih Niluh Sukasti lakaragu ana mantu ketolak lamaranipun mawenan lantas Perah Mantio punika Gede Basur. Raris nyalanang punika aji wegeg ngai gelem ngai sakit. Raris ipun Gede Basur meseh dados liya. Wenten talar cerita punika sane karaosang Dayu Datu mekenah punika ring Bukit Mumul ring Gunung Mumul punika mekenah sakti tanpa ingan nglarang anerang janom bisa mekebal kemawon sangkaning kegoda antuk materi kegoda antuk arta prana wenten puniki wayan buyar adanyane ngalih kanak loh buduh kesemaranipun teken Niko Sumasari pianakipun Dukuh Siladri tenyak kena ke Niko Sumasari mawening idih bantuan kemo ke Gunung Mumul ring Ida Dayu Datu sangkane kedalon buan upah ne gede man pipis, man mas, Raja Brana awenan kewisesan Ida Dayu Datu punika sane utama angyang lantas ngai gerupuk angyang ngai sakit mebelo teken anak corah nika Raris dados liya. Oh kentan Dios malih cerita wenten ketuturan ni calon arang punika di calon arang kengken ngawet bajang tawang dadong perjalanan nganti nganten nganti bisa ngeliat nganti lantas jana awanan raosanga balu nateng dirah balu ada raja di dirah ketu artine tu tulian kena pisungno masih tu pianak ni raosanga bisa ngeliat awanan lantas Brahmantio punika ni calon arang ngai gerubuk di Gumi Kediri meseh Raris pelajaran utama punika dados saja wegeg ngai gerubuk ika ring Kediri kentan ini cerita calon arang kayang niki lah katuturang dadong ngawet uling bajang punika ni calon arang mepesengan diah Bedawati kantos nganti bisa ngeliat kantos dados jana ko lah katuturang dadong benjang pungkuran mangkin sane jagi pacang satuang dadong boya wenten sios wantah liak sane utama jadian punika liak penengan jadian punika liak pengiwa sami utama punika ngapi mawenan punika duaning sami mendasaran tuk penugeran sami mendasaran tuk aksara suci kemaon penugeran metiosan serana-seranane metiosan mantrane dalam metiosan
Entan boyo jawentan liak pengiwo nika liak kan jelek kan wentan. Sasranen punika kelintang pingit kentan awenan. Milih dilidan nyeblajah raosang lantas kedalih. Ngai sakit, ngai gering kentan. Pasro pengiwo nika pepelajane. Tan jelek punika malih bos uning aja. Kengken mantran pengiwone. Liak pengiwo puniki pepelajane berdasar lakar ngalih ane madan kewisesan. Yen liak penengan puniki pepelajane mendasar ban keputusan-keputusan nika lene. Mawenan laris punika keraosan pengiwo punika ngiwo punika ilmu hitam raosan tan wentan kentan. Ilmu hitam puniki liak punika ilmu hitam nika sane lempas ring aksara lengo ring tutur-tutur kediat mikan kentan. Nika raosan liak tan bina sekadi profesor doktor ngedewe jabatan tinggi dados kepala dinas dados kepala bagian yen sampun raris jelek pelaksana mimpas teken peraturan lempas teken ugar-ugar raris ngembaling pes rakyat raosanga koruptor kentan sing ada pangkat kepala dinas itu jak koruptor pangkat itu boda di koruptor baru matan perlu diselidiki lantas diselidiki pejalan yo ngalih bukti-bukti begenap bukti ini ben meseh pangkat madan tersangka kentan terus meseh pangkat ulian pelaksana mangke nampun dados tersangka malih kalian bukti penguat punika antuk jaksa polisi kentan dados laris terdakwa disampun terdakwa juang lantas kentan ke pengadilan ponis ken pengadilane dados terpidana kentan pangkatnya meseh hilang profesor doktorne mangke nampun terpidana kentan tan bino cara liak sasro ne madan liak laksana ne jelek madan liak tan bino cara menjalan di marga yen ada motor nyelepet wah liak heboh itu satu to liak berarti laksana ane tan becik kentan boyo jane mlajen sasro punika raosang liak kan nika liak kadane nika to katoe nah mangken Dijo nunas penuguran punika ane mantan liak penengan penugurane rika ring kula dalam sugera titiang hidup batal dalam sane ketunasen ijo tunasen penuguran kesidian sugera titiang ujah dan pecanang mangnon enten titiang keni upadrawa kesosot sapa antuk kagon lingi hidup ido mepesengan sangyang sunio merta sakti nidone mepesengan betari durga itu liak penengan nunas penuguran kentan yen liak pengiwo ijo nunas penuguran itu di Merajapati nunas penuguran ring ido sangyang siwa Prajapati pengerehane nunas talar penuguran riko ring pengulun setra majang ring ido betari durga berawi kentan iko tiosne yen sarana upakarane mangken mediosan talar yen ring pura dalam nunas penuguran liak dados liak penengan pepelajaran matan keputusan sarana bebantane wenten medaging prasdaksina medaging suciasara medaging dapi wartan punika rantasan istri sapuradag bakti ini nikel ping 3 lu dan yen liak pengiwo nunas penuguran ring pengulun setra bantane medaging getih mata medaging sangat jugjug mungah pradaksina penyaki medaging jejeruan mata ring pesegah
Pemedaging pengerekan punika toh jag rumit po. Kewah melajen pengiwo. Yen penengan aloh melajen agak aloh kan ben bedek. Bakti ini cara biasa selesai ini. Atur cara balik gitu. Yen patujuh ini lakar. Ngelah keputusan benar. Tunas di pura dalam madan liak penengan. Yen patujuh ini lakar ngalih kesaktian. Tunas penuguran di penguluning setra. Pelajarannya madan kawisesan. Madan pengiwo. Tan jelek to. Tak penuguran di debat hari talar gitu. Oke to kewahanyan malih ngaruh. Lagi bukat kena dong Kengken sejani mantra-mantra itu. Kengken ketika sana itu masih pada lehenan. Padang lah mudra, ane mudra tawan. Ane madan mudra ketika san gerak kelawan papinah pangadong. Yen di setro ne pliak pengiwone, memudra antuk nengkleng, antuk kayang, antuk melingap. Entan, yen ring pura dalam nunas penukuran, mudrone ngangon asano, prano yamo. Ngening kenah gen to dasarne, angka nalo kan melajah, ane madan penengan. Oh, kebisaane madan keputusan. Contoh sekali keputusan Twalen, keputusan Haji Wiyagunting, keputusan Siwo, keputusan Haji Rupnulah, miwah sanes siosan. Yen ring pengiwo puniki kewisesane mepesengan Haji Mayo Murti, Sangyang Brahmo Semedang. Oh kentan adane to ngeng luwung niki. Elingang liak punika nak pepelajaran aksara, ngelingyang aksara. Pelakune puniki sane jelek niku madan liak kentan. Inggih mangke dadong lanturang Mang Nuning jelek itu apa luwung mantra itu. Oh kentan mangken sane kerawasan mantra keputusan contohnya kade puniki silih senungil puniki keputusan Twalen puniki kegelaran liak penengan. Oh kentan Twalen makenah ring pusaring bumi. Aku weruh ring pusaring bumi. Twalen makenah ring setra. Aku weruh ring uluning setra. Twalen makenah ring uluning pangkong. Aku weruh ring uluning pangkong. Tengat makenah ring lawat. Twalen monadi batu. Batu monadi paras. Paras monadi kukus. Kukus monadi yeh monadi langit. Langit monadi lemah. Lemah monadi tanah. Tanah monadi jatmo. Matemu pada menyamu, Twalen makenah ring ati. Matemu patuluyeh, sabdanya ang Brahmo, mang Iswara ong Wisnu, ingsun anyaluk pamatuh agung, bla bla bla. Oh, enten mantranian keputusan tan jelek niko. Onyang niko sastra utama kentan. Mangken dadong wedari nek mantra pengiwo. Pangtetan pengiwo niko ra usah jelek. Niki wenten pengiwo sane kawastanin pengiwo Tri Mayo Murti. Ini mantrane. Oh midap aku remawak Brahmo Wisnu Iswara. Aku urip penjakat kabeh. Dewata kabeh. Sarwa buta kabeh. Saisi nang jagat kabeh. Aku mawak keni, aku mawak kango. Aku mawak mereka, aku sakti ning jagat. Aku mawak Sangyang Tri Purusa Sakti. Angrangsuk aku busana nida Sangyang Iswara Murti. Angrangsuk aku busana nida Yang Brahma Murti. Angrangsuk aku busana nida Yang Wisnu Murti. Harupa aku kala ludra keni. Oh kentan mantrane. Bla 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 to kentan tanggone pangto lantang dadong nyatuang gitu. Nanikop liak penengan keputusan mantrane nampun turang dadong
liak pengiwo taler sampun aturang dadong. Mangdo enten nido danene menjustis punika jelek enten pah cek mekato masih menjustis weh. Ayo hawak wetua milu-milu masih. Nah mungkin raosang kitiang ane jelek punika liak. Pelaku sane mimpas tekenang sesano, tekenang ugar-ugar sastra. Nipun ngai penyakit liak puniki. Kengken carane ngai penyakit. Cilih sinunggil dadong lakar ngendingan mangkin. Indik mantran penyakit punika. Ring sejeloneng lontar ponestian ada ane niki. Tan wenten lontar pengiwo, tan wenten lontar keputusan ane ngai jelek. Mangkin sane oknum ne kena keberahmantian. Nu keliput ban gedag, keliput baniri hati niki ane lakar melaksana jelek. Ngangon mantra-mantra, ngangon kewisesan ponestian. Bukankan yen ponestian len ngajak desti. Yen desti puniki perwujudannya. Yen ponestian pepelajaran madan ponestian gitu. Kengken mantra ponestian ngai sakit tuh kene. Ado seranane tuh, wala seranane sing karorin adong. Tempo nang jan liu nak kesakit utami sing. Adong pelih, oh pangdok itu. Nah mantra niki katunden nak onyang ni maro nak mendasar ben mantra niko. Mantra niki norin mendasar ben serano kentan. Mantan-mantan pangkolok kena boni dodane. Keni antuk ngelingin jemnya jelek sujatene. Nah makin niki kegelaran leak aji wegik. Sasrane madan ponestian kentan. Ini mantrane. Oh, ampun inga. Konden ada orang apopok. Kene. Ni kelintar bakulang kaling. Bah majujuk, leglok tekol. Jajengkonge subo tunas. Pasangne subo menyungkel. Papusuhane subo makapus. Atine subo membading. Penat-penat bedukane subo gebuh. Pecik nyaline subo makacret. Urung-urung gede ke subo maceret. Pesuli di bubuane. Pesuli bubuane si anu. Ngen jeka sakit tentu. Kemukhang ring titigongan. Mai kelintar mai mangelindu mangumas amis. Metu si anu mutah miseng. Buyar kering kedadak, bumiak kemulane, abo kelebuhe. Oh, keto mantrane keto. Tuh mulep kegelaran leak, aja wegek tuh. Leak ngai sakit tuh. Sampun ngeraosang aduk nyanyat, aduk sero waji keteng. Nak ne melaksana jelek punika leak, sasro ne punika madan liak, lingih aksara kenton. Kenton mantan dumun kirang langkung antuk dadong ning ayang menawi tan manut ring pikayonan menawi wenten iwang banget dadong nunas pangampura duaning ketil pisan puniki ngraosang dharma pengliakan duaning nak pingit akna aja wero aja bucak bucece tan dados satuang tan dados campahan kentan. Siro jam meneliti di bidang liak puniki jak sukil. Nggih kentan numun titiang wantah ngatur ane uningin dadong. Oh, kentan. Ne uningin dadong, bener sing tawang kudyang nyatuang. Elingan idodane yen ning senang ken dadong. Like, komen, subscribe kentan akeh. Banyak kadong kentan kadong jengah dadong. Lakar neliti bagian lontar-lontarane kuno-kuno kentan inggih ampun kentan dumun suksemo ring urat yani dodane sareng sami ampura peng banget adong kentan.